Danas smo u Beranama, problem krivolova je postao vrlo ozbiljan problem u Crnoj Gori i ovo je bio jedan okidač da pokušamo da krenemo da rešavamo stvari sistematski. Već smo donijeli neke odluke na nivou ministarstva kako ćemo krenuti sistematsku primjenu zakona. Ovdje je sad prioritet da spasemo ovu mečad koja kao što znate, mečka je ubijena, ostali su, mislimo da su premali da bi mogli sami da opstanu u prirodi i čitav cilj ove akcije da pokušamo da ih pronađemo i da ih zaštitimo, da ih prebacimo negdje na bezbednije da bi mogli da im se omogući da prežive. Akcija će imati dva načina će biti sprovedena. Prvi je da pokušamo da ih lociramo, da ih nađemo, uspije da se nađu, da se posle prebace u neko od zemalja gdje bi moglo da se udome. Ili ako ne uspijemo to, postavit ćemo kamere zamke, ponijeli smo i hranu, kukuruze i jabuke da ostavimo na lokacijama da bi mogli da ih privučemo, da ih snime kamere, da bi ih mogli pratiti i da kasnije budu uhvaćeni. Ovo nije bio jedini slučaj. Ovo je lov na divljač i problem je sa lovačkim udruženjima i svakako ćemo to preispitati. Krenuli smo čitavu zakonsku proceduru koja treba da bude u ovakvim slučajevima, ali imamo i neki drugih problema koji se javili prethodnih dana, kao što je ubistvo sove, neke stvari koje su potpuno nepotrebne, da se životinje ubijaju zbog nečije bahatosti ili zbog te stvari moraju da prestanu u Crnoj Gori. Sistematskim rešenjima, kaznama, mjerama koje ćemo preduzeti u narednom periodu, hoćemo apsolutno stanemo na kraj krivolovu i svim ovim aktivnostima koje se dešavaju. Tako da danas smo ovdje, ohrabrili smo i nevladine organizacije sa jučerašnjeg sastanka, tu su i naši partneri iz opštine, da zajednički pokušamo da ovaj prvi problem koji imamo, da ga riješimo, da zaštitimo ove životinje koje su zakonom zaštićene, koje su van lovne sezone. Mi smo juče čak objavili, imali smo slučaj ubijene srne sa lanetom koji smo isto postavili na sajtu ministarstva. I u zadnjih 14 dana imali smo 2 bjeloglava supa koja su ubijena iz Hrvatske, koji su odstreljani, tako da taj problem je baš eskalirao. Izgleda da šta god preleti preko neba Crne Gore, kao da ne sme ništa da uđe u ovu zemlju od ptica ili divljači, da ne rizikuje će biti ustreljeno zato što neko ko zove ovo sportom ponaša se divljački. Koji su konkretni koraci koji ćete prvo preduzeti i razmatrali se možda opcije da se zabrani lov na neko vrijeme u Crnoj Gori? Postoje inicijative da se zabrani lov na određeno vrijeme u Crnoj Gori. Ja nisam pobornik takve. Smatram da treba pokušati drugim metodama, da treba pokrenuti odgovornost, jer zakoni su dobro napisani, ali se loše poštuju, da je u saradnji sa MUP-om potrebno vidjeti šta se od lovačkog oružja sve koristi u Crnoj Gori, kako se koriste lovački psi, posebno njihovi s ogrlicama, zato što sad mogućnost praćenja, jer lovci su u stanju da vide kada divljač brzinom koja se kreće i pravac kojim se kreće preko ogrlica, a one su dozvoljene samo pri lovu na divlje svinje, mogu da love bilo kakvu divljač i takve stvari moraju biti mnogo strožije kontrolisane. Ideja je da povećamo broj inspektora na terenu, da postrožimo kontrolu rada lovačkih udruženja, da proverimo sve zakonske mehanizme u okviru ministarstva koji su nam na raspolaganju, da pokušamo i kaznenom politikom, većom kontrolom na terenu, praćenjem svega toga što se dešava, širenjem u javnosti, podizanjem svijesti o značaju svih ovih životinjskih vrsta i lovnih vrsta divljači koje postoje u Crnoj Gori, da pokušamo da kaznenom politikom, da neće biti samo ene lica, nego da će ljudi stvarno odgovarati za ovakve stvari, da jednostavno pokušamo na taj način da ih prekinemo. Ne bježimo od toga da se na kraju dovede do moratorijuma ako bilo koja drugih mjera ne uspije, ali po zakonu lovo nam to onemogućava nam zakon o šumarstvu. Dakle, imamo čitav niz podzakonskih akata koje ograničavaju da bi mogli uvesti moratorij, to nije tako jednostavno, iako to zvuči populistički da je lako staviti moratorij, uopšte nije i ne želimo da idemo u tom pravcu, osim ako to bude krajnja mjera koja će pokazati da nema dovoljno divljači u Crnoj Gori ili da je to jedini način kako bi mogli da očuvamo taj životinjski fond. Hvala. Može? Evo, kao što je i uvaženi ministar rekao, danas smo ovdje zbog jednog u nas veoma krupnog problema koji se desio nažalost u Beranama, ali očito je trebalo nešto ovako da se desi da bi bilo okidač da se neke stvari u Crnoj Gori srede što se tiče lovstva, odnosno mogu
reći bolje, krivolova i onog divljaštva koje se sprovodi u lovu. Mi znamo svi da se u lovu svašta dešava, znamo da je haos u tom segmentu. Mnogo je, mogu reći, i onih koji nemaju pravo ni po zakonu da budu dio lova, govorimo praktično o djeci od 14-16 godina kojih ima, koji se mogu sresti sa naoružanjem u šumama. Ja prosto ne mogu da, kao predsjednik opštine, ne mogu da prihvatim tu činjenicu da se može neko tako kretati uopšte, bilo u prirodi ili bilo gdje, i da to baš niko ne vidi. To traje već decenijama. Naravno, meni je drago što je ministar kao novi opredjeljen da se ova stvar konačno krene sređivati, i zato sam i jučer rekao u pozivu da se mora, bez obzira kako god to zvučalo i kako god kome to smetalo, mora se uvesti moratorijum makar na neki period. Ja sam jučer to rekao, svakako da mislio sam na jedan period da se sačuva taj dio životinjskog svijeta u Crnoj Gori, jedan period 10 godina, ali opet kažem, ne mora to toliko da bude, ali svakako mora se uvesti moratorijum da bi mogli da neke mjere preduzmemo ili da pripremimo određene mjere kako bi mogli da spriječimo i neadekvatno lovstvo i krivolov i zaštitimo životinjski svijet u Crnoj Gori. Ja definitivno ne mogu prihvatiti da se može gledati na ovo sa jedne distance i očekujem da će sve ovo što je ministar i saopštio s potpunim povjerenjem da će u najkraćem roku krenuti da se sprovode i mjere i zakon, a i da će krenuti u promjenu zakona, odnosno pooštravanje određenih zakonskih članova kako bi definitivno osjetili svi u Crnoj Gori, posebno oni koji se bave lovom, da ovo nije divljačko carstvo i da moraju svi raditi po zakonima i protokolu. Naravno, definitivno se pokazalo da lovačka udruženja nemaju toliko sposobnosti da se bave sa ovim problemom i da se moraju neke drugi organi, institucije uključiti. Prije svega mislim na upravu policije koja mora konkretno da učestvuje u ovome. Naravno, moramo znati da dio lovaca je upravo dolazi iz određenih institucija i oni moraju sami, koji su dio toga, da doprinesu odgovornom lovu, da to vratimo u neke normalne granice, a znamo koliko je zaštićenih vrsta u Evropi, koliko je to izazvalo pažnju ne samo u Crnoj Gori, nego baš u cijeloj Evropi, jer sa svih strana smo mogli da čujemo poruke, pa čak i sa određenih međunarodnih adresa. Tako da je ovo jedan impuls alarma i očekujem da u najkraćem roku krenemo sa mjerama koje će zaustaviti sve ova nepočinstva koja se dešavalo u prethodnom periodu, nije se na njih obraćalo, i ono što je kulminiralo u Beranama, što je nažalost jedna velika mrlja za sve nas, prije svega za Berane, ali ne možemo kroz neodgovornost pojedinaca gledati cijeli grad i cijelo društvo, u kojem svakako žive mnogo kvalitetnih i odgovornih ljudi. Znam da ima mnogo odgovornih i lovaca, ali definitivno oni moraju trpjeti ovaj moment zbog ovih neodgovornih dok se mjere ne sprovedu do kraja. Hvala.